Ahee, namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntu of course ta khilo la hi usungo Mr Post man. Ri karhi hi update about his album ya December. Yeah, then from there ta hi hundza ya ka Manyangatsi na yena still nga ta hi n'wi linka vele na usungo Mr Post. And then emakumu ta hi hetela hi Hlavu the Gupta in relation to Benny Mayengani the president. So mga mahleketa previously leswi a ri na the twins a hi fike hi twa usungo Mr Post a komisa marito lawa album sweswi ne vulavule ya Daddy P. Oh, Daddy P. Mr Post ile kuteni December loyi I Daddy P. Oh, so inga jelezeli okay. Okay. So I should tell you now, usungo Mr Post yi ta tlhe yi humesa another album in December and stuff like that. However, hi the 26th of October ku na hi live leyi usungo Mr Post a nga fika a endla na nga vuya sa clarify swilo manjheni ku mhaka se yi tshame njhani, so hi ngo hi pfula hi ta vulavula afterwards. ni ri ka n'wina ne I December a hola ku nyadza album leyi nga huma sweswi hola ku ndla ku December yi nandzihane a hi nge humesi album ya Mr Post ku ngo humanyana maybe one single ya one nyana for Massachusetts, so hi leswo hi ta bula inkomu ne hlayisekani a hi tiphineni marito ra hisa hi leswo swi ku yebe. Yeah, hi leswo. So tanihileswi mi kha swi twa vhele ku nge he vi na album ya Mr Post eka lembe leri ra 2025 swi ta hela ka Daddy P leyi vhele ku nga a new artist ku hisa heta ra usungo Mr Post. So Mr Post yena nge he humesi eka lembe leri ku ya hi yena as yena i to fika a hi humesela a single in December and stuff like that. So a ri mhaka yole mi nga vula defense ta n'wina ku defense ta usungo Mr Post ku ve ri mhaka mi hi vonisa ku yini loko yi teta. Yeah, mina I don't know what to say ku lala ntiyiso hi ku vhela ni general usungo Mr Post u humesa kan'we, so sure ku this hi ngo yo hatla a humesa nga swi tekisa sweswo ku na album leyi nga ta huma hi December hi ngo expecta maybe a single tani leswi a nga swi kombisa and stuff like that. So a ri hi khomentani mavonelo ya n'wina la below and stuff like that. Then vhele khe hi ta ka section ya Manyangatsi vhele khe hi n'wi linka na usungo Mr Post o ka nga twi ku hey a ri busy blind after that live yaleyo hi vulavula hi yona ni vona ka ti-post ta yena kha ti trenda strong because hi fike hi vona a sungula tsala this post a fika tsala ku mara lediya dyo toiletela potweni ka Mr Bones ma ti tsundzuka a ma fani a vekela image ya usungo Mr Post and stuff like that. So correct yako mi nga ma hi hleketa xi hisa lexi loko ku ri ma yi ta Mr Bones xi hisa lexi hi va xi toilet le ka poto ka xi twina ku it's a toilet and stuff like that. Mi nga mi xi tiva vo tala so ku hi Manyangatsi I ri va nga va kha va yelana and stuff like that. Mina a ni swi tivi sweswo mi nga khomenta below ku hi n'wina I don't know. Hayi okay. A swi nga helelangi la i tlhaviya hi another post ya la nga reflecta ka mhaka leya usungo Mr Post a nga hi vula ka previous video mi nga ma hi hleketa. Munhu wo fana na mina ka gaza a nga kona guys, ni lwa na vanhu vo tala mara va ndzi nchumu swipejapejana hinkwaswo swa ka gaza leswi hakeliwaka ni lwa na swo hinkwaswo a ni hakeli swipejapejana. Nga ma hi hleketa mhaka leswi a Manyangatsi fika hi addressa na yona hi post leyi la nga fika tag Benny Mayengani the president kwala nga fika a kombisa ku Benny Mayengani the president xi rhandziwa hi gaza, munhu a za a endla mavunwa ku na vanhu va hakeliwaka timali to be his fans. Okay, mara tihomu ti ve hinkwato swin'wana swa swilo leswo of course Manyangatsi a ri busy a kha swi tsala kwala and stuff like that leswo hi nga tivi ku i tshembe yihi.
hikuva mi nga ha hinkwenu a xihoni laha swi tsundzuka ku ka bifi ya manyangatsi a nga ha koti nchumu la a ni tiku president Mayenga ni nga yi hlamuleni lana I don't know a nga ha koti nchumu so ku ri kahle ka xo ka a nga ha na mapfalo manje vona mhaka leyi let's see noko a yi reply ni mi rhanga phanda la kumbe a yi swi vonanga and stuff like that I don't know kumbe yo chaku va ta ku yi hakele manyangatsi hi ku vhevhe manyangatsi we know ku yes wa hakeriwa manyangatsi for promotion stuff like that okay then tlhe ku vona yin'wana post la unless if yo nyamala ku eleya ona ni best screenshot a yi nyamala rini so a hi fike hi vona manyangatsi of course ka siku ra namuntlha ra ti 27th October was it today tawara tingani swo tolo kwala ka ma 11 kwala somewhere around there a fika tsala ku Mr Post yo ni bloga ya nyanyela ntlambi kumbe hi hlangana hi lwa once leswi of course a fika tsala swo so a ni tiku wale a yi delitini kumbe xa o chaku dinga n'wi khomeke maybe I don't know because letin'wana ta ha ri ko ti-post but leyi a na ha ri ku yi voneni laha so hayi mhaka ya kona hi yaleyo i jika na dyoho kahlekahle Mr Post salo na nge le ku ti chaveni a nge le ku ti tweni nchumu so leswi ti kombisaka swona a nga za a biwa ma a nga biwa leswi swi vonisaka swo loko vo hlangana hayi swi lava manyangatsi mi nga hlangana hosi ngo Mr Post ni vona ku di nga n'wi napa leswi a swi endlaka misa lo phela se u wela henhla ka dyona ivi then hi hetelela ka hlawu hi n'wi lika ku na murhangaphandla i xikhala kha swi tsala swilo swo yelana na leswi mani loko ignorini mara ni twini ku se loko swi repiteni ngopfu but na ti-doubts but hi fike hi vona fika a vekela those images there hi swi vona kwalano a nga ku jimeni kwalano hi le ka swi ti komba ku ri ka game ne if not macro ta yelana na tishopo letiya hi a ri ku jimeni kwalano maybe i game ne so fike hi vona a fika a tsala laha on top a fika a tsala ku kahle ni va jimela ni ta va napa na hi December okay mi ri 30 minutes or 20 minutes hi va hetisa once hi leswi nga ku komiseni ka swo kwana ku hi ni ta ku hi nga vuya December Revolution ta leswi swi ta ku December Revolution it's a beef even if ko va ku ri a single leswi hi swi hlayisaka swona kwalani and stuff like that hi ro sungula kha swi vula swilo leswi hensi ndzeni ta ni ta reporta la hi mhaka leyiwa yo ku nga va na possibility yo va nga tlhe va humesa maybe a single ku ri beef or something so khale swi landzelisa leswi ni tlhela mi tlherisaka post liya ya question and Q&A question and answers hi nga tshama hi endla of course a nga boxetela swihundla hlawu vhele swa dokodela Joyce Ram nga ma ehleketa that video a swi ri kona or da khavula hi swilo leswi as you can see such as comment yala itsalo hi events ambassadors na ifike ikombisa hi December musi mi ta ni nyika 3 tracks or 4 na president na ifika kombisa ku 2 tracks so a ndzi zani kuma confirmation ya swona but swi to komna ku loko tisiseni hlavu la man hi one post leyi I mean a comment ifike tsariwa hi Seltodic Commandi hi December mi hisela yini hlava fika komisa ku December Revolution swo i khale kha swi so I'm not sure maybe swo ka swi nga se tiyisisiwa because ku believe ka mina murhanga phanda yina ti-tractor tala ngopfu ka computer leta ti tele ngopfu ti nga humangi ti tele ti-tractor ti nga humangi swi clear sweswo so a redzi maybe it's a possibility leta hi kha hi voni swona ku ta ka fambisa ku yini and stuff like that so hi leswo loko ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe na n'wina mi sungule tikhoneni mi zamazama ku tlanga mi sungule tikhoneni mi chava ku tlanga ku fika vakuluku n'wina n'wi tsutsuma n'wi ya tumbela ku fika vakuluku mi tsutsuma mi ya tumbela a swi na tshikeni ni n'wi rhandza swi na ni tshikeni ni n'wi chata ni le swi na Sikeni ni wiranda, sikeni ni wiranda. Ikupona bakulume, bakuwe utahlupe. Uranzi mutayeta kuchiliza uranzi limangupela. Kabibona bakulumela, bakuwe utahlupeka. Uranzi shisiwana, uranzi limangupela. Ulangi mina dali. Kangi mina nzilangi wena ilanga nilidali